Guys, welcome back. Tentang batai kendet. Shua punya thang pe kena video, kenang punya idea kendet, kumno punya thang. Uli bat yang tadan. Okay, the pe kena video kendet tak. Ngan batai pi. Pe, masih minta sini kendet pe 50% chance kini pat. Okay, lagi atur tang sepang kini atur. Okay, baleng ang kumta sepet. Kumno pen pe kita gimas. Pe keban kong ni, kede penting kirang. Kirang nama balai ngai lede ngai syak nuli nomor ba undang balpon kami ya kirang kata kerau ngai syak nuli kita di fast reason mah kebar pat pimpe yang ke body body dan kemet kepat te nomor ba ngai lede ngai ba uli kam klain bor kendiat jadi nak kerau kita di sekian pat pede mentep kata kebalai pat tapai pimpe yang mesti mentah tapai pimpe mentah yang mesti pin ikum no kar kom behave jong gini masih, kata di penting kum no ki behave. Lada uyang baik kum to, upit beru upit to yang baik, kemudian 50% chance unpad. Baik kemana mention, lada masih lada uyang baik upit beru, uta de 50% unpad 50% chance unpad. Ya kita pilih penting, bersahabat nak kedang pinpet lada open here lada open here kadang dan trap lada open here kata 50% chance unram la banitor sipang lada yator sipang kemud mlasya kita ada 50% chance tahu mesin ram jata swaban yatong pe yo mesti ulang kumna pesan pat pini gitu ki pini bo yam mah adang ta pini bo yam lada yam suyang baik haju yam ketar kawe kade 50% chance tu mesti miatur kata kedau pide bentep ya mesti kumno behave kumno pini thong kumno ban 16 kawe pat ke bahan rem Syuang baik ba tu mesti berkuat kerki baik kerki berkerki baik berkuat baik ban mi berkuat ban mi nomor bau tu mesti unom nur ban yatur unpad simbol apply trap unpad baik kini kita gi points ki bang kuat ban itu ipi pa kumno pini syak yo ta mesti kumno pini thong mentah sengi tapi thong sibet kan mau gini points kerang mano ba nang pendon kami kerang nomor ba mesti tarai mentak sengi ta tarai begini tor selam kini totan sipang jata si pe kina si pe kini points pangala batai pi pintip bani thong sibet kena ba 16 kan mau kata 50% chance ba mesti empat ya ke bang omna ta pe kita tang katahi boleh sebut Tikibun bah bekali na bentak buy ticket kedai belai spa kemba kila mention kedai belai spa buy ticket jata dapi thong baik apuk praspa noli kata penjawab baik tentang sengiru kerman ba huli unjawab prediction jonga kan dai baik kebajak ta se kan mau kita tang ketai keblai sebun